so mo nim baabi enti se abusua ne bi ebetima kotana ne nchen a my lady ye pon wan na we asem we krade ko Bishop J.Y. Eduwa kete Bishop J.Y. Eduwa tia de krofri na ni so me nim de ntia omo tena ye tena wa wode woto kasai be wana be me ya tena ko shembe no wasan kwanyem no wasan kwanyem so wa hu na ese no mo enkola nana wo mo sam ho nipa no so ne me nkoyi my lady na wonyi ni se de obisa na nso ka ho de 2 years asem no so am fa be my lady enu zutimi ka Mr. Champo de ya ka bi bia na who says my lady the would say u baby wadro no wo tram na pa ho what trapito say utimi bodu kukura friend yan fita but say etu ba so say oni akoda yi hey Mr. Champo haniama ye o Mr. Champo haniama ye akoda 28 years na say 2 years maladi anu subetimi aka ho anu subetimi aka ho dokumboa 2 years betimi aka ho eti ehwe ho so maladi e ho so ehwe ho yie ma me meboa hwe zo obontinko hwe na afin so asama me pese me kan se be ma no so mene na wo yo pese me hu ni maame ne papa ni busia ni bia ni ho no ma o pese me ye de ni eti kan ne be kwa aigwe ho woni bedi de chi akwa aigwe mem ho wo so wani adi no ba ma na orukwa woni baabi o wa o tin suo so no wo be said na chi na akwa nwona father me so le free akwa Adam so le free nani abadamani edi nsa de na ni say wo bedi na chi akwa nwona to ba na anwona di ba na o de to no enwanam Tini maame ne papa no pese me hu wom. Tie de make ka no. Na ja se busa ya na de nam vet. Wo ba no. Anwura di ba ne de ma no. Me ba no koto ano. Ai de ne papa ti to e di ba ne de ma no. Your friend say. So wo ya nani. Ti wo ba no ni din di say. Esnam. Mo. Amma. Esnam de yi. Yes, now na wa fe bi asoso bi. Be ma na de to no. Ba o de akuya. Esnam akuya. Dia no de ba ma ne kai. Yeah, do de dam ba ye wa ha. Oh, my lady. Yeah. Edion. Ya. Abai wa fe say. My lady ya wo. Ya ma me akuya da wo kanya afi adwuma wa besra wo ba. Yesra mu o mumra ne nyina nkambo. Nye nkwa prayer ya twen ye de ko Bishop J.Y. Eduwa. Ne wo beto no. Enfan ko hospital ni am ko ma ne lagati ni bi. Enfan ko hospital empai bona sem o ti Yesu abegira ne so anadwo no. Sa ne ma ni nyina entity free ne so. Di asem ni. Wa start ya wo shefita no. Wada ne so abofo. Ekese. Ajeta o. Mama ya. Wasem etwa to. IBJ we ontro we ni mrame na rabran pa na jibre me wai mama ya me se ka wasem etwa to no yenya kwan kasa se mukuro mu ho no onyale tupo mo chew wabodam no mo mane nso ha kasa omutiu jafere no makura o kwa o ba sisi o makula na chesugu na boy ne kaso eni nandi chese nani omo ye den malade no ne ade a mesi abusua ne bi o ka se o te ase enye yie so ka o beti ase won se bi se wenye yie malade abaya ti sei no obe ne nam se yie akọwro no ho ana wakọ wuato ba bi ye be sere mu amu waduro aduro de anya na ne maame mayom tia ye de be Bishop J.Y. Eduwa ampa yu ebe ko so ko ba ampa yu ha ya enti omumra ye de ko Bishop obi ni mo kro ka se mfa ne ko hospital wa ba ampa ya ma na wi but mfa ne ko hospital out him said the Bishop kan na no so ne kwan no eno so ne kwan no ano no na why na de ne ko why na de ne ko wenya boy V10 a white am le mudu aboso no atesi mu anu enche no kura ba no jira kwan ho maame ya yate eti esra mo mansufo modihie ma munya ne so abodam o se be ma bi aba no so be wale na mo de sa na be ma na dwane ko eti ese nu nya be ma mo me sa de no
kasa na firi se sa ya le na bia me ble bi ni me so sa ya le na bi ni me so go bi na di mechi a wo ye dai wo ha ma ji no mpene ma mentena fa aku jesi wo di mechi sa eti ye ko papa no papa ni se ni pan to ma ba ko pene da na se no di asi nya da hu no wo di na ho ni pano a odi wachiri ni pana odi mechi ni wo ye sunsun toma ba ko pene da na se toma ba ko pene wa se ni ana da na se timi nya da hu no ti sa ni pan wo di na wa aika ya cheme reception why tena ho cheme why mami ya ko cheme why ko tena ko nwam na ko cheme oba pa betra se yem frikesi na Dawudu mewuram na oba fe wa womiensa any shape pa wo de ko hu fe yese ne ba na no de ne ba agudie bi yese ne ba na fe abusuande esena mo mami case number 2 efia chirewa eyin no tu fra ya hote atomu se hwi be kwai wo ba ne kontom kro solo court order in court enepina efia chirewa me bible kro an bi focus ya kasa preko bodua de na ape mbacho bible ko yan sorry o ko hin asole madam kasadin na mama me tieti na mabre bo udin ya me efia chirem udin de sen efia chirewa kasadin start e uchuro so ba ya na o si anka to enu aka to na mpeso obe kasa no so ni sen efia chirewa ni kura bible sa se ma me kan no kura trodo mi ni tro onyame bo ame e de na asi order madam de na asi me bacha obaye na kakra ni mitu kwan eko me ko Saudi ma wone so o ko Saudi Arabia bacha kasei na me bacha me flu ho e ba ye nche na me nofu ana sisi e ha me be 7 months ni na nofu ne start e na do ko say we ko ni mu nofu no me bacha da be obi anu na de de kosi me wo ha afa me da sole wanda bi na me nofu na ho Dawood kasawai my lady me da say e fa kwanya iso na ye nchia ya hwefo ne atifo nyina ensem sisi ensem ne nam na many as few anu ohe nuaba na odi kan na otum se ye besre busua se yemwa na onya na homeka because sabi enwie sabi yesese wi obi o se white shirt de se bibia ye kama na aka de ketua bi na se omoboa no aka bibi kakra odi aho yes enti abusua ntu ho anamo Dawood eba hospital Dr. Dawood say oche obabi a ohwe bia no pomodia say obitu anamo na hospital ho beba yesaya de ho yinru no nso mo amhwe TV no ohwe screen ni so eda so Dawood ointment ene Dawood 360 capsules abusua nromi no we ena ye ka che se baby awo bia no pomodia say obepi bia to esan say we ya batan ku we ya busuam ku ointment no ne capsules no baby awo bia wo de ko pharmacy ye ben ana herbal shop ana over the counter wo kwa also pe Dawood ointment ene ne capsules oto ointment na no ato capsule na ka ho ahoyaw obi okwa adwuma ba ahotutuo ne ahoyaw e wo no ho pa onum painkillers kakra no anom aduro se be ya ne ho etutu ni nyina be kọ wanom nuro na enko fa Dawood ointment de obe ya ne se wakwa adwuma ba no udwari ana de ointment na sra na wanom capsules no topae no wo de yimiensa no miensa no pa na no miensa nwumre oda obeda kama ade eche obesori wa hoodin na wakọ adwuma so yenua ba bi frɛ wo takwa eche atakwafo nyina takwafo hwedwumadie pa o se oyeteleni na nensapo no so sei no ena na ade ne ha no o se aye ne ya che o se doctor asem amaken matutu ho kwan nyina o so obi de ne cause ma part wo ba bi no nim se adwuma a wo ye ne bi a obi ede na fa kwan bone so enso se na yare bebre na wo sa yare ade kura no na nensa no wo ne se ya na ade na frato obi de ye o ne nan po no so
lady ni frɛ wɔ sɛ doctor sisi Dawood ointment ne capsules obi obeba me shop ha bia obi sa madam ene de wo nsa na te sen am se aduro wi doctor me ya advert amount enti ba bia wo hwe bia no sa wo sa hawo na me se eya wo bia wote oni pedua mu waposo okotodwe obi odanya ne wo se wada ne kon so nipa nna ne kon so eye nanu mu position no na ankoyi brad koto Dawood ointment na fatwi ade eche a wo de fasra ho anwumre wanom capsules no o sori a ho odin obi osisi yare bi otena ka mu ana wachia no ho se bebre na ta afre obi a wonyini nuru ba bia ba ne sisi nti wonam asabi no wachia ye kasa obi de ne ye kotodwe sasabra ma ne kotodwe na wone base ya na ho bebre na afre ye call wa woman bi froze o ye kuku oso sa de na bi wona so papa enso Dawood ointment ya meka ho asem e da TV ya asui ene capsules no ena aboa no ofro ka kire ni nuanom wala for say doctor na duro ne ye kama pa se no ma duro ne ye e ma osisi mu da ho enti baby a wo hwe bia no Ghana baby eton aduro bia wo kwa also pe Dawood ointment ene Dawood 360 capsules wato bia capsules no enye ma oba a wonyem oba a wonya anasa oba a wo ma akoda no fu intimi nom capsules ne bi ena akoda nya 13 years a wo intimi nom apart from say nipa ko miensan die if you 14 years you could be utimi nom o de anopa nom yensa didiwie nom yensa yumre wa nom yensa wa obefre o de wadanse be basasa bro ahututu onsa no nan yetitriti Dawood 360 capsules ne Dawood ointment eno ana bejo Dr. Dawood number no go screen na se mo amohwe TV no na se wo tie sabre nso a Fred Doctor was 0244 88 6437 0244 886437 Dawood Aba Hospital ewe Joso Krapa baby a wo hwe free bia no bomoden ase yare bi e ha wo no to anamombra yare a yesa doso eni yare ye nhwe sebi obi anadwen mo ka no ye nhwe sa yare no enti to anamon na bra ya de ahodo aka bia no de bra ebre no nti ma mo yare so de nkyere se Dr. Dawood enhwe enti ye number no wo ho no se bomoden afre no bebre na yare a ye kasai wato nro akọ hospitals a won hye da hu ne ho ano enti momi wode ne nam ene ye gi we ni ye to we ni ye de ne fa ha me sro wan hwe ni yi a ene yare bebre yare bi ti say infection syphilis betimi ama wadwen mu akaw se syphilis tra moje ne mu cha ebetimi ama wadwen mu akaw edru ba bi a syphilis etne nipadua ne mu cha ebeja ho keka edi effect bebre na bebrel woman bi oba e o se aya na ne ho hyehye no se mako enti ono daytime asa bi a 2 times and 3 times no obedware a ono nko adware bro so tese ne ho dwan ne se mako ye de mako asra no oba Dawood Aba Hospital ye lab test ehwe na syphilis mu an utum sa tena system ni mu ache enti Dawood Aba Hospital say se wonim de ye ha wo na se wonko hospital ema doctor nkyere wo se yade sei na ha wa wo de to anamon na bra de onipadua mu ye obia bibi na akokan de aba bra Dawood Aba Hospital Dr. Dawood ye adwuma joda kusi memenda from Mondays to Saturdays anopa 7 am no wa share adwuma se enti bra ebia na wo de any stroke wo de any typhoid wo de any ulcer eye nam yare atu anamon bra syphilis chlamydia gonorrhea hepatitis B obi anya kwan se obetu kwan akwa amano ne but okoye test no ye say hepatitis ne bi woni moje bra bebre na ba enne ebi nso plain ebetu enti minua ba ma ba bi a wo hwe free bia no entena faako to anamon na bra oba Dr. Dawood beboa o si dua ma yaresa dua nso ma yaresa mpa ewom se wako hospitals ahodo onhwehwe ni pedua no ehia nhwehwemu yi obedru Dawood Aba Hospital enya adaje enya abotre na ya ye nhwehwemu ya ye test ahodo ahwe because obi wo ho ade ha no no hu ne se ni ti ne pai no nti ebi a wonim se wanya malaria no akoto malaria dro so onum oba Dawood Aba Hospital ye be ye test na ya hwe eye malaria eye se yade ahodo bi na de malaria na ba anase enye malaria na emom ebi a yare bi na amati no e pai wo sa broni say too much of everything is bad uti no kakra na e pai no anom painkiller obi de ekra ne de ne aso ben ni titimi dwa na ni na e say eyi egufom
Mr. Dawood Hospital say your number no ni good screen ase no or the fana Fred Dr. Dawood me no kasa ya ofra doctor no be kasa ya de na e ha no bia no ofra obekirikiri mu na ya ma direction no aba enti bre no ayebre no bomoden say obesi kumase a baby a obi a obesi kumase afa adwo ka catch mates and a driver and say obesi wa Krapa Metro FM e ho ne ye adwuma Dr. Dawood number ni 0244 886437 0244 886437 0244 886437 Dawood Herbal Hospital osi duama yarisa nyame show yɛda se paa sɛ wobaeɛ nanso abɛbɔdwuma paakyɛw ɔka ne sei no krapa ya o ɛdwo so krapa ya ntra se fa yadeɛ kɔ na ɛnsa yadeɛ doctor yɛda se nyame show so Eunice ata ɛwɔ America abrochiman mu 220 Ghana cedis ɛna wɔse yɛmfa ma yɛba no a ɛnra wo hyehye no ono a papa etwa gyahye wakɔ hyehye ne papa kɔgye hu sika die no ɛna fe brother amanfo ɛne ne yere Vivian Italy almost 500 wɔde fa abrafi so ɛna wɔde ba abigye wan sika no wɔ mfamra na yɛmfa ne wura tentem epa kyɛw Abi birthday na ready catch them for birthday ni mam mumusa ne maye why madam pacho yetie o mama we da me pacho me call Saudi na adwumaden na ye koye no nti no me da sole one day na me no fo na ho nti na me start say pa pacho ba wo ba ye ne tofa bomu no pese mu se ede na wo bepe mama me no fo no ayesa me o Saudi no omo ye me operation wo but still na me buy and still na me honto no akọ hospital me ba chan ma call no mo se dey doctor na say photo mo ntwetwa no shadan confirm say cancer na say bibi say enti eno no TV so dey ewo mu no ne dey o TV so no ene say o bepe ye mwa mwa mama me pa chan mwa no dey mwa fem because we didn't tell me busa doctor no de me to adros etidi mwa na wo pe me ba che mwa na me pen say e do no de match so ni sika wo be pe sika ne yenkata wo no yakata wanim eti wan no fa ni sika mle aya na movie see edi agura na wo pe mwa no wakata wanim se obi mfa ni sika mle te me ena me nyima ni mutra TV so enyi ji sika ma home sister onyale a sole kona nton me ne ma why se wo nyale a sole ko wo to no bibia no we chese wo yale mitumi nyesa adwuma no se wo nyiwani ebe ni pe hu se wo yale ni amoawa madam fa bag no we so ma tuam se tete ho mle wafo aye ko dan kunchire no na sole free ka be ko to na free akọ mo ka ka ko ne tia ne edia na wo pemwa no wo akata wanim bie wa no kra no pese obi bete wo ne na me mu bom na me nyisika ma wo ewura me ha me se utumi nyi wanim a fa bag no na ko so come at this kwasole dem no mo nyi sika ho no na me no ye say no obi ti ho abeka se e bia kura ye boa ene ya hyehye ho planting maami e nyemadwuma saa onko ba okro no emo na wo pe wo kasa no wanim ni po be obi aye ne mobo ti se wo fere se obi be hu wanim so obi pe sika nyam na me dem di manim e be gi amam ni akasa me boa na me no ayehye ho wo ba age krokro wa no peja na si abonten sasem eye duro ye nyina nkonko gibi ai se wo gibi e be boa wo se diabetes e betu ase inso mi ago kete so awo na ntimi na ni nyina be ko ni nyina cholesterol ni nyina betu afiri ho me pa chow no be boa papa fresh mind capsules no so be ma be gina fresh lady oba ho be ma you be kama na fe fresh ko ni so atu koko apama woto kana e ba me sabetu malaria nyina ma ho adwo 0243559319 me pa chow admission yemfa ye manko no mko sua de
me pa chow school yi a private SHS omo chira kama na environment na kama swimming pool bia wo hobi wo chira from SHS1 kopem 3 course bia omo ye bi ho bia wono ye bi o mankasi mu adu bia se shama dunkwa no fe se hwe so enen kran 0244696911 me pa chow du san wo se madansi ni so be sa wo ya de na wan kasa be chirem na won hwe yen me pa chow koko na afifiri oteta ni nyina betu afiri ho ha woni pedua no ye wo ja me pa chow se ye adusa malaheb eno so be mama area ni nyina na fe adusa ointment so na udi twitwi o mai mu ba bia to na duro bia obenya bia to 0500110115 katima herbal center papa wo syphilis o wo duro ni nyina liver and kidney problems ya de bia ni nyina wa ye mere wo mpembe ma fibroids yo ebu akwasemase bomode anso obefre 0246914717 a bishop apempra de fie ho enyina fie ni nchirem say yes silver gold asoma de ko eniema ni nyina de gu ya 0598585219 Joycam Roofing Company Limited ye kwa akobo ye da so enyina fie ni nchirem no meboda no so maye omobo so a ensuo to awie bo de tia na tie me pa chow eye obema free estimates maame no around akora we no maame no ko ba dey represent man me pa chow obema free estimate na wa be bodan so de achew ebi wo so koban ye ne police station ne dia no hwe na fe ahenso brigade tachiman ko no mo bodan so menso yi beto 20 frase fo duani chirim no mo me bomma 0540125816 give us P capsules kona kwa GB na ya dro be ma udru sinanimu na udayi ya osensa wati egu be kona kwa GB udru so be me mhyehyɛ ko eye wadro give us co capsules ebetu ko kwase eni ayemutim ni nyina give us a bar mixture enu betu malaria ni nyina osefa gisi ne capsules no na entu enamu sai ya di bia mfiri uso 0543222470 we ya bama ema wo mankasa ye omu adwuma obia fe na ni chirim entrepreneurs eye manko a agri business so upesika ye tuma we eye Mastercard Foundation ni absa tete ho Barclays ene o makabo mti bowura absa bank bia oba wa ye wadwuma na kobusa mu nkyiremu no be ma obesia bebre na odi ayedwuma judgment and tackling ye kwa akohwe yesen obia mfe na ni nkyirem obeye ni nyina obe polish amaw na fe ubesi ni nyina ni nyina Obetu junction total filling station echiwa 0559139582 Robert lubricant engine wo papa engine sunu be ye boko betwa kwansi bebre anwiaka ketepra ni nyina oni bie no ebesi eye Robert no one ye use 0592350916 midima fo se wani amawo obetwa brato time yade ne so nyina mfie ni nkyirem so amo yade dia na nkyere se wonsa won krapo kwase mayira kuma se buya kwa gogo 0244774282 garlic mixture eye 3P garlic mixture nyenkonkwa GB work for ne dia ba kase amroso eye 3P braimu hawo eye 3P ni nyina sana na itititi eye 3P enya ma hye so eye 3P ehwe pai tini ye kokko nyenkonkwa GB 0248928824 Leicester Ghana amwase o amwase yakase pad yakase yas nyina konko GB 24-hour protection ebeti bibia ye meye do mu ko school ye nyi bi ma won no fa nko ebemo ho ye piam onam kra ka bibia nsi 337 Tabita clinic ya sabia soronko ye hwe infections bia etuase untime na ni nyina da wabema mu hyehye wani chirim liver ni kidney no mo nhwe wo ye massage ombe ye kama treatment be ni nyina diet therapy ni nyina da omba be hwe wo hudu da ban Cindy Junction on mo ane wo 0260196219 Charistic Company Limited yen ye de Zahara mixture ye nkokwa gibi Zahara G capsules se nuro wei eba ye nye ojo nso ai mu ye oya na ye oya ko gibi be ma mu ye oya ni nyina wo tie maje ni nyina ebetu ase ye nkokwa gibi osa uyem ni nyina be free for o low libido
wuni atenka ebebo apa fa Zahara G no any capsules no boom na bibia anya kama hindi eba Mr. Nso malaria ne join the sini nyan me kan mo so be dwane 0246348334 madam me pa chawo wasem no wo be yi wani mu no anasa wo beko because so bi me emebua usika na fa ko tadru na wo no wakata wani mu no me na me di ntra na mo na edi tro madam wonyale wo ho otu edi bibia no echese wo yale me akra me nyuni enti da bi na sa wani mu na wo se yankata no enya ya wayale hwe na wo pe kan ka wasem no mo te no ma bebua wai Oko Saudi ade adwuma no mkoye no te effective nufu na mo ye de adwuma mpacha ne ye cleaning work na cleaning ni to me effective nufu cleaning ye normal cleaning ya and am de cleaning different different from a had no mo ye ne san mo de mo ye nsan eho no adwuma bi ya nipa miensa be ye no eho no na ba kofo ti cleaning na de cleaning ni amasie mu anade ni ba kofo be si niema obeye aduane obehwe akora bi wo hablo san be ye tere ba kofo na obekini so every day we are san hwe akora afidi akora no se bi obeja ne nan ya na obehwe nsan de anya ya lefo wo abeko fie bi na nipa ne ya lefo awa wanyini bet wa ya lefo no so na obeye ni hu bibia eno achi no san ye kinini ni so ka ho be ye aduane udi mfie sen mpachament mi anya wanye na oba wan first kama me pacha mi wa no me yale ye no me ana me di mesika hwe me ada yale ne start okuro no so me pacha ena wa di usika hwe o mpacha na madam krona na net no amwa eho no madam no won shada ni madam ba ko se bia madam ba ko ho na wo company work ntino nipa ne be san wa amantia na wo ko wa ko fie we mu wa amante no aba se wa amante ne so na nipa no san pe ubi mu a ono abesan asan wo amante aka ho bi kura obetimi asan sa 2 years to who could say me 11 months but me yale ye no 6 months ni ko 7 months ena hono ko e no kroni so hospital ko e de no mo kan omo say abscess ade krona aye won your friend say abscess na ode ba ha na hafo nso se de sa no mo so no mo kan but no mo tre abscess no by is the say be ye white na sesan ye color foforo na aboba papa te se bompon awo no fu ni nti ama efi abam aba no fu ni ba chan sa no mo kan nti sa no be do be pem yi bompon me wo ho no mo dika pai twinsu ni bi firi mu by still na me ba ye no ye ho no mo ye se omo twinsu na akire no omo se nko mbesan ye operation bi ma ka ho na ka omo yi aba na ewo no fo se na be ya nsuo e ma no fo no mu bi na me ni skant ma mpena mo anye na mo de me ba ye na ukun we mbacha mi kuno ukun mbacha a o ye adwuma mbacha o ye adwuma bet onye I say bade adwuma ye bi bade bi na bi din sen ye ka bade bi se okwado pa ana wo ye me okọ site mes obi ye mesin job anu akobo anana o ye adwuma o hospital bet onye permanent worker se bo so me oje kakra mbacha ni pen no na me ba yo de bi support me no bi oku ye adwuma hospital de se nye ade a eden ana Abi, are you ready? Yanko. Eliana asantewa nshiwa na odi na wodai wan na ewehye no ne papa kwatin awuni ado ayo Awurade nhyira wai abaya nkoyanim we ye papa Ibrahim Francis o Amsterdam o ni fan club o ka patrons no ho ene e papa nso di na woda ye papa chairman Winasco Bunu is regional chairman NDC na chiri ba mienu ni ene odi na woda enti yesre wo so hira enkwatenten enso ede ema no amufa osei asante amufa wamuna sei ka chiri obi o
krante di ene onu su di na woda esire onyame hira enkwatenten ka kire obi ba we na to so sei so ndi ne ba bebiri ka kire oba na amu na sei asemuni yo amofa osei asante ka kire obi ba yo esire osu nhira ede emano papa because mame obi ba be pem moa wo de wo no wo be pe wo moa no wo mra wa hyehyɛ ma ye de me medwe ho amenti ase eti na me se wo nyale no na ko bi a wo yale a wo no wo pem moa de kanya wo mra wo hyehyɛ ma ye ni nufu asem na wodi eti wa jeja ho agege adam san kika su driver wodi di agrosa awurade nyankopon eti na so operation no mse ye sei hono no mo sen kan be paye yaba no bet me ba ha no doctor na so say doctor dey see a wo hwe me o se wo de me to aduro so na waye wa ma aba no anane se na be ya obetimi atwe ti ano no so obeje o sei me ba cha na o say 1843 and now the medano 80 million na 47 account. Hey, baby, I met Dan. Baby, I was. Who you okay? You want Casanu? You cast a Utirimuya would there. Shall you watch me? Obia, we yell. Hey, what we Ufri Grobeso Western region, Grobet, Safiba Quai. We are Safini. Who can say Demi? Safini. It is some person pro Obibe whom you Timmy and Miko Kukuran 1,000 knives of animal. And you can never prepare any tongue cry. I refer her will be on Mobi of a bower. God, you to our way and we be in what you say. We be how. Usuku ya Juma. Kakra. It is already in Kanyskabia. Anna. Uku so ye cause or Yabusumi Juma, mebo. And na baby uku ye Juma hospital hana ye Jiwaton. Hospital ben akoi. Radina kupo. Mamma watcha Debbie Yawa. Enyawa. Na hospital. Me bacha more peace and love. Yeah, peace and love interest. Bacha. Tom Rom's on beju 19 million. Bacha. Sister Abo. Uni masem na okeka. Peace and love. Uni masem na okeka oboa. Oboa. Kasem papa kire nsem wa bi na wo pa. Ka kire kwa ukoya ade e cheso omso beju 19 million away. Because I somehow woke at them and tears baby ala. Hey, you peace and love. Peace and love. I am a me. So. Aha. Omo hwe nufu no. And so for me, wo mo hwe nufu pa. Na 77 na dwuma ye no. Wono no nye sika pa no pe. Mimi ni mo bia me de na kɔ no mo nufu yade ne nya na ye cancer. Aya hwe na ma ne ho atɔ no a e ma bia mu na we ya oje edumi so. Eh Mr. Champo the sister EAD. Asa grobi no odi bi say. Wo wi aye be kasa. Kasa mami. To there be Mr. Champo me ba. Madam kasa oko. Sister me say tonkra. Wa fa bag no so ana wi anya akwan. Wa na ba obeko. But the bin come you. Abraham pa o ti receipt bi o mo je ma ye ne hwe. Paper to be on Yes, can we answer na me receipt. Tuwe na ukotu ani ade watu aduro so na ade watu hospital. Me bacha we na me kotu ani ade matu aduro so se ode me to aduro so 1 week after no no ansa na wasan ye me operation ntenu kan de nyama na 19 kura na 18 million po na munya ye no na ayi na o ka de we ani tirimu ya ne da ne kon de da wo sresre no hey Mr. Champo Bremen na me de kura de me me dance
me pese me kama etiefo nyina eti adwuma yi aye eye to wache adwuma na eye risk so eto so ni nyina chi no ye friend say ya to your ho asaram na ye yes adwuma we say enso nkrofo bi na mo kire ka say ye temi hye enema ho nya ye ni o FM stations ni TV stations o yes adwuma nyina ye say ebinom hye ho no ni ade enya no kura da say sabi ba ko bopa so obi mra na ye ntwa ntro ne empeska nya sana de ne tie eno to soft mami sister me ka che ni say so pese abo na o me yin nanim ase ba ko ne say ye yi wanim a enna nkofo be di adanse say oh sister ye ni no eno kura so yare na che say ye obi abo ye ne mam ni oto ye wo ye die cleaning kasa kura se me pese me kasa na obi ateme ni na me metetem ni diska Europe for cleaning e dey ko ni na ko bi enya friends no fo mu yare because omodwuma ne de nche ne wo kan won soft mami ne wo kanu me na kakra peace and love so me anyina ni mu a peace and love won fa ne bag krokro ate se mere wafo e koye mprafo peace and love won so le fa na se mun so le fa ne nufu nko house of faith the national woman president no me de ko fo ni mako peace and love secretary ya yodi ma we go obi abekasi abehye ya hye asem ya ne se peace and love obe show documents won krata e wo hospital ho no mo ye be ye wade o ti osika asani ama sika we ba ko fo bobeti ye tia and I 18 operation asa de what one mo 18 million in this case and until ye kan so maame wo be se ye kan ma wa me enyi wanim na obi ehun se wo ye nipa smesi a wo yale ansana yeso se mo bia me tumi ameje no bi me kasa me no wa hye ne wo ye die me mom de me ntiase okra no fu ya de no so gwa wo do bebre nyene nya na ye cancer enti we ya wo se wo mu ebe twi de be ne be afiri mu eni ade edre na ya wo se hospital bi e de ma wo no wan ka se ye peace and love se ma ka se peace and love enti no hospital be na ma waduro eni anum se duro no na hwe se be jiwa anyi wa na ko peace and love na peace and love no omo show omo mammograph omo de fe wo onufu so ye bibia correct sa hospital there maame no bi wi afi mi ni pa personally minim se no si na djuma ena nkofo no wo nam a se bi ebinum nufu eni wona wo nam a ye preach ni nyina no minim wo jasema ya wo kan de krata kete ya wo de ma ohini nyasa no ye omodjuma ewura akoso du fie enha wo ho maame wo ba mi yayi wanim anke enyi di ankanu ani efi a kire wa say we be kwai your case is bomocrat ntonchene manadi hey abije munyina nim dismiss manadi me kase no wa me kra na nka me be kirem doctor bi afrem this ye honom a peace and love also o person ko hu nanim doctor ne say o say hu nipa kro na wa ba no say o be pem wa de nkanya bone na say o hu nipa kro no ka wa say wa fi o hand skin no kra na a say ya ye obi a wonim no enti maame ade a wo ye wan hwe a gya me be so agu so a were be ho ansa wasi form manadi me so ansam fon so sa me nkwa na munyina nim me nkwa na say me twen what is that we yi wanim edi de anka hwe manadi wasi wodi wasi sai edi a tra ma me na me boy edi ni masesa no mimi ni mudi ade fru kuro mu e baaye manadi mani modi o de bo madam be so nya ba mumi at specific case so ko na bia nwene bodi ne ye nto aso edi agrana say yanya den Mami bacho me depart na bije na wo so de edi na mo kyero ye ni fie edi na ode ma mo na fe say wo yanya wo den ada sister ba say we so yare ana bacho de Abigail yinanim ai na fe won kana sam na wiasinti anufo no mo fe no so ntonche na fe won kana sam na ahwefo mo anufo ni eno ne ho abobo ntokuru no kafra ahun ndi ntokuru na deda ho na ye de ye kura na me bacho tokro kese na ho no paye ti eno de aye twa ti e bamanim maame obi enu opa yade o obi enu opa yade na yale agye wo wa ho to e na wo pe wa ho to yenyina ti yenyina no ye won ye kase a
she and Tumum. Because the ratios want it. Some are 20 years miniba. Me can't want it. I shall be soon cram will be or shed them on so. While I won't we are was waiting me a piabon to say, say Yamin Kwa. I know woman in a war. Oh, Nipa me and Sassy, a Timan. Woman in a say, a piabon say, who say, and your Monkwa. Tienano, young mum, they soon frowlade, no yadum. Now, oh, yali a chair and tray. Nufu chewa ntsela dia betra hanom se wo kata wanim na memi mu bom agi sika man ko operation munyina nim na won kasa na ganafo ene ewiase nto makoma so no momo ano ne kwa so amali na kira sem nu foforo wo se ye dai wo ko enu di sei macho mi di 11 months wo di 11 months wo fa phone ne to asa wo kasa wo phone so na e serious na wo yale ni amwa amba what's who do 11 months? Bacha. Saudi Arabia. Oko agent anase obi na share da be file. Bacha agent. Agent. Oko no share be no omno share. Okay, agent no an shada no man yen share bia no an so ode me ko koma company. Ntuko duwo na company. Teno de omo na fa ho kan nyina kwa no ayedwuma tua ka na. Me bacha. Oko no wa wo. Ma utu. Ndi nkra no de omo ja hukum. Me bacha. Na oko e. Okay. Etuko edi si ansa na hum se wo yenya problem onufu no. Minya be 5 months. Ansana. Starting na e say. Okay, starting na yesterday omo hwie mako. Agu me no for no. Ehyew. Tina o ehye me. Nti ye na me cream bi wo nti ye na me de cream ni bi na me de asere. Nti me de bi stress la ho sa afa mi da so la one time no na ahono kese. Wan so da enso se bi obi be no mo no fo. Aboa bi anso. Akroya ni dia no papa yi ma abna de ni bi ani. Ono kwa de se na ehu chese. Infections been as I have bacteria infections been as I genesa. It's a bass and elbow Nipana or do coin amani. Nipana then or mamma quay up man can't and see and I make a children. It's my office phone and I'm a bomb money. Said ye uni. No, mamma start to call hospital. Ning answer now the edgeman. But I made the edgema sound to say, die a operation now, sha, man near Juma. Nufu ahu nyina Saudi Arabia brofo no e ma wo de adwuma na ya mo ntira mo ha ya na mo nya ne kakrakra se wo sika akonya nso wasan de ahwe ho ya de wo madam ni tiri mo de na o masen me madam ni de 14 free no no be family wo tieska na ma office phone na no be family etu omu tues kan ma office for na nti ukoye adwuma na ye ma tip kakrakra da bi just office for na manti aso na mo tu ya uka na madam no so be fa no wantimi anya adwuma na nsi a office for na ti film eteni ugina so adwumaden wo so le be time be na ma adwuma no okay time no dey depend madam phone madam bi ho ba ma wa so le bi 6 no madam bi ni timo den dey wo so le 6 na bi ho kwada kora na bo bi a 12 and I say 1 2 anajo bacha wo so le ye adwuma no na say ni slave trade na nko slave trade ni da so ye adwuma nkrofo kro oso ni no yenti me said sa ya lewe na ga ne kan e no kre ye fra gibi clolox eno na ya madam for no edi kunfu mu mo de wo battles nti eno na ha ga we no ha nipa bibire gi se no bibire wo ni so mbe tuma be kasa de ya oso e di ade o mo de adum wa kuma kora ti mo problem Palazzo, say, honey, if any palazzo, one tum, when you tear tears or crack, I can't say when you went, I think I'll be changing. Different types. If you crack, no cry, you could for no one so good. It meets the tones at the size. Hey, and now then, I know nobody goes so mom the eduma.
no ye madam for no mutimo den no enti wo a me ye no yetimi ka kire bi mu kra so odi kunsu no ma hwiegu na wusu nsu no bebre kakra bi na odi nsu na gu bebre enti no sa na enyo hwe bo mo wo mu nim no enti madam no tia na usuro to odi gu mu ano so de aya gu tia no e bofa wo so sa na etimi no dia ama emaiwa bebre anya problem wo mu no fumu o Saudi ho wanya kura no be durga na obi hu problem mimi nim dia men kan tira mama fere no tu o Saudi da mi ma bagana ye da CP why na me nhira me se mo tira mu krom na mo ntwan ice water e wo trafficking ti we pa ko ya krolo so akogu nsuo ma nu fai sei no eni so tena ha ton ice water bapa kade na nkaye sika akonya ayen so a na chese de yen friend is a parazone no mo friend is ano na ha mo de na ano bi ho a like mo akọ tena ho na che no so oni omo chat o WhatsApp bi ho na wa kire se so ko na hu sa no ye din sana na de nchine aboba ni bi no na de gudu ma na ho nchi aboba ni bi ho ba cha na ma anona blast na wo kwa kokiri ni madam ne edi begu nsuo mama nya wa na be wa madam be ni timo den do no na be hye nsuo na ma slave trading call you doctor be transfer na bro me so ye nwie ne hwe adofo be ne mo a groro so ne ho empane ne ho ne ma mon kire mu kro mu nto aso ta mo se mo nto wo be call side akoshe gon Well, you say you can't say we say First World War abako, Second World War abako, we are in the Third World War. So there be a can't chemicals and once some nipa di agro. 2019, United Nations has celebrated World Environmental Day. Omdi said the amount of chemicals are kunipa in the world. Monthly be a nipa 800 in the EU as a result of the complications of these chemicals. They say we call University of Melbourne, Germany. On my research, be a discover synthetic fragrance. Research required a chakra. As a synthetic fragrance, you know, it be a perfume, it be a lotions, a hoodwa, a bleaching creams, a hoodwa, it be a household detergents, it be a clothes now all cano, I know they bar. And no, it depends on surface. Person who surface be ma a way clean pa. And I ensure to do other from nature how diluted it is. It said the all can be our person who tree baby ma hoye clean pa undiluted. No, sir. Go round and no skin in your contact. No, a bit to me, Edo how abba because your skin we say no. Pause and to cronk it kitty bit the more. Even this synthetic fragrance now, you can a bit to me pass it through the pores, echo count liver. But a long term process. Kakran, yet another is Susan Swan. Do the cratch and say, Ubi what when yes, Susan Swan who cry, what Benny Cromono. Na dia na ya ne se unhu se saa adwuma na okoye ye no ne ko fa sensu sanso ne bae enu nti ye tufo faith homeopathic clinic you see detoxification is very important because right now agrochemicals are ye di yemfo no ehun residues a chirade no ye ne ye di sa no ba ye ne ko ni peduam enya koduru ni peduam a o liver no e target o kidney e target because onyankopon boy ye ni nyansam no kidney ni liver no the chemical factory of the body nyame say in detoxify as chemicals ni nyina every ho ena ekoba sanso na di padodo na consult to painkillers ene ya to be so relieve no it was a painkiller yen twere ma no na wo tonom no wo eno so e de o how e kobrebo no so more enti de ye kan na say baby bia wo bia no so wo hun sakraye bi o ni padwam a wo gidi say na won tesa e na akoba sa Brafate homeopathic clinic na yenje brain diagnose oni padua no ye wo machines a ye di be detoxify oni padua no because right now so di dinum suo home mframa nko ade a every day toxins certain amount of toxins e ko oni padua de fa waduanim de fa wonsuo ene de fa wonframam ena ye nua ma mo use lotions ene detergents are no dey etimi penetrate through mo pores ne de ye can na just some de more higher risk ewo hopa enkuafo a omo use chemicals ahodo di spray omo no buy na omo wi a omo use the proper means a omo de ebe hohoro omo ho na say omo spray ade na omo ntimi nhihye omo ho ye no omo so inhale these chemicals research because swami magazine ya my your friend is saying fetus ahodo omo fifi carburetor
ofi carburetor ni me ye ho adwuma no wa progu onim so progu ye ni nyina akọ but ekọ wonum na de befa o ka chemase ekọ mu no ekọ mu kakra on these chemicals we na ano bo ni peduanim kakra na mpani se eda obeto bo atwa asu from no enye da no a ene mpafi besiw eno ti ba bibia wo bia no Brafate Homeopathic Clinic Kumasi ahenema kokoben 80 mu hono ma be chef di na yin detoxify our system no na chemicals toxins contaminants if over a period of time akọ oni peduanim kakra no ya twini nyina aboza abesene ko wo so mo ya ha kama na oni peduana ya kama ye wi ya cleanse system no ya tro nuane a wo bedi naturally eno abe cleanse eno no eye ade ba ko se di pebia wo ye ene fe no self care eno no on twen se wo yare ansa on chance what to say baby yo yansa e normal because udidi na wonum si onu kwa de chemicals no ano boa because eno na ye de edua no bai your pesticides your weedicides your insecticides cramp na spray wo ye dem ye kodemu a ehua bi koyemu eno ti we are living in a chemical age. WHO say the greatest challenge of the 21st century is how to live healthy in an unhealthy environment. Inti oba de bobra no ya say no gates agibia fa chemicals are where they are mining. So they find their way back to our bodies. So we share microplastics are ye polythene bags, plastics are ye gumudina. Nina sab kuchano wana sabi roy ni peduanim because then ye consume. We share synthetic fragrance ye can dry ni di tree. Na synthetic fragrance they di gunsium eko hatanyo man said be hwam. Nina twa no wana saba ni peduano so. Enunti Sabria ye woman, so ma when you call upon health consciousness. Send the pebia, we are conscious. When you da power upon and chance say I really come out one sana. Aba pay I upon and who quasem cry. And with if a number we Brafate Homeopathic Clinic, baby beer obiano. The chef did him yes, can it 36 nerve endings and in near who the shall see develop you ni pedema, a peer a bit timid how bro, the bit me cow casse. I might say and quadanket to diagnosed with leukemia, bone cancer, because chemicals a be moja. It be a cartilage, Yaponi apostle, both a young person or then you're intimate sorry in Trinimu, the 60 cartilages didn't actually. Edumadia yes sign air kahono. There should be alternatives. Ye de SI ho yade. Ti for numbers we need frame 0244 58 38 59 0244 58 38 59. Ye ti go line 0275 96 94 14 0275 96 94 14. Ebia odi no say ukotodwe wo so ya no pa wo bre fe bibi leg cramps wo for staircase na wo ukotodwe ya but onam level ground a wo hu da just for staircase wo say ukotodwe no animu no de shower ground ya wo ya but wo ye be ma wo ba fabra e ma me man bebre be ma bi ho a ne me ma kra mu ayemre ni kotodwe ene ne nankoko mu ha ntini bi e wo ho ayemre ena ama ne me ma sem akofom so ba onim kwa kototo no biara no mo na sa ama ne hawa dos misro e faint Homeopathic Clinic. Brabe chef dim na yen hwa wo ha no na yen sayare. Na yen check wa wo hunsuo umoja body mass index. Yen hwa body no body type because we are treating you as an individual. Oba faith homeopathy. We don't treat you as a group. We treat you as an individual. Yen hwa oni pedua no na ya prescribe treatment e beboa ama wa yaresa no etumi ayentem. To ba ye wa acupuncture, ye wa physio, ye wa massage, ye wa kwenua sambebre. Aye faso e de sayare ye be ye detox e be do no mu a ye wo conventional medication ye wo herbal and ye wo the ayurveda and sana homeopathy no papa e do ba bia you just activate certain cells e wo nipadua nim na nipadua na e ye na dwuma na e fight yare ni nyina o ban kran a ye wo Santa Maria Abuya Junction honoma Santa Maria Abuya Junction so ko for you ye wo Landry Managers Road e wo Poly Junction honoma takrade fo nyina monko Anaji Police Station che ho takrade Anaji Police Station che honoma bogo so for there ye wo old aseda wo main lorry station honoma boga bronsa na chi honoma Kumasi fo nyina ne Ashanti region momra ahenema kokoben 18 mo honoma ahenema kokoben 18 mo bema omema sama kofoma obema no airphone wonya infection bi wan treating in tem wo ho na obema na emutitim no de bi na se kakikawo etije pepe me show fabra oba omenses ne sesa
dysmenorrhea any amenorrhea menses no abosumi bia wo de ohu me show wo de ba ye be jemre na ya hwew ama ho timi ato san so na ye maame ne papa no mo de abro de sin ekọ no momra na ye check mo bones no bone density because bone no kasa na ho de na de wo konkokra bo na mirabom se kasa ni ntimi nsoa honam no emuduro na muscles na ebema wakoa abra woni no obakoa eno ti no oba faita ye behwe bone densities no ya hwe kasa ni mu nure de bema kasa ni mu aye den na watimi agina so no ni nyina ebi your fate homeopathic clinic baby bia wo bia ya mo ya wele so anche say yensa say diabetes na wo manage stroke hypertension on say body no fa baby asha se agine upeja kra nyi emu ayi dududu onante kakra na wo te so onase atata wo mia na atom o dwonso a emu kika wo bre pa chenchen bre ansa na dwonso kakra bi atimi aba ukotena ase ana foforo pese ba enso so se beye wo beda dwonso kitinkiti saa be 7 times ansa na ade ache bema that could don't turn ebe kan but to be chima emba enye fe urinary retention esa na ese pass catheter e ha dwene pa ye pass catheter untimi na oyire na because kwana ono oyire de beda na hono ye de sa pane na kwhye no untimi na untimi chese untimi enti besro e masa de wi meto bema bia wadi free aduana e ko research am say after 40 years you grow with your prostate unyi na prostate ne so emu ebie no na esi dwonso kwan enti wo dwonso na wanche a wo say dwonso no na empese bebe yi ko basa na just a faint homeopathic baby bia obia e kumase ahene makokoben 18 mu honma for number we ni enchi branch eben na wo so beje wa yarisa 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now say your Tigo line no 0275 96 94 14 0275 96 94 14 enti my lady na me sure na ebola enti Ewrabe okay ba say dey wo ka no onka na semu ye na mo aje say onya no insentumi nka edamose yes ya das ye baby ewo Jordan me ba Janice ade pena ono so hwe show no pa chese ne wira ho a chese aduro kro no kra odi bia sende me adia ayo chiredi hello ma Janice. Yes mommy now it is a sweetheart mommy nyame ado me ho ye pa na mo so e yenso ya wo ye pa oba fe ye na bla o wanya kakra ye na bla never enche oh girl na some na ya me mobo pa dia okay chire mu kakra na eni nkomo Tiani say no ano mu yusu oba bia aropunko ni su ba bia even po last time me ba Ghana me hu say bi wo Ghana me comes ne malls ni bi ya wo flash ya wo citrus ana ya wo cloy bleach no kan na bleach ni de mama amuye dia anka sa cloy no over the weekend me ko playing grounds bi na ababa wa bi ya Ghana ni wo ho ma hu ni nsa chi a wa hu obaka se de ni nsa wura jam I do say. Ana me bisa ne sa adai. Ana se cloy no mu use no. Enti so obi atie me nena wo arabun krodua ne su bia. Cloy ni hwe kakra bi gu ade bi mu. Na efa nso fra mu ansa no wa use because ano ya den pa. Na omo ya omo she gloves. Aha, eni na bi mu ni mu no. E was wo order gloves ma wo she. Anya sadia ye be wu se ya anu ye den papa mama se o hwie gu udi gu ade mu kra age wo ko wachi na omo no na ayi danu se me boss to ayi bi brem o se wo toilet da use na emu si a hwie gu mu a na mo hwie nso o hie agu toilet ni ma ya me nka mi wu me se anu je no mi hwie so hie ni gu mu no afi kum tututututututu a very powerful chemical out me say unim de bia wo bewu na me che say omo no omu fie ho no edi efi nko na wo wa e ma mo use chemicals
ano ɔden saa dan ɛyɛ de afiri na ne ya sere no se ni nyina echi no mo dross crash o to no mama o mo roto wo se achi abuka achi ensu fie wo mo dross achi o mo yi mo panty to wo se ma na wo hwa yes ase ne ma yes e mai dross achi a te sade anansi achi akọ dance de aba na enti mi pa cho jani so mo point ni na mo na musi panties me de go sink mo na me de so she oguso na fe ma she glass no na me de ashame but sometimes onu hu se ebi a wo panta na like ni go efu but who you so onu dia on can she na onu ni dia no wo mo ni washing machine wo ho washing machine na you use but obaka cho say the cover on say see answer na wo de egu washing machine wono ne dress asin konkonene no ufa ye munko say ye Janice yana bra na me pebe mama no wa na trans why said you won of no yana bra na me pebe mama na trans nko si dress ya asin konkonene biala na wa obenya adwuma ye atay nkola nketoa because I know the impact can is very powerful. Very, very powerful. Hey! Yo, yeah, that's it. A radin come. And while I am so home, almost to see a one person. What? Museum, mammy, for the dross. But I do have a don't says. Yes, a white woman. America no munumninti. Tese se bia we Ghana ni na Africa ni na obe otuna ni ku ni oda ba ko anu ataka so. What me you Africa me you go home. Whenever back. Because some dey na nkuruma se troka. Na de no omuma musi omo panti. Omo tiri eju omo akwadro sa. Dross ye shane tun so ntimi nsi. Bikura ho ayi atade ba ko betimi ahye ne be ne ho enye se woni bi nso o bi pa ma na busu o ni beble enso ba ko po betimi ahya bi o ha o hye no aye fi na wo po wo hu na e bi a wa hye ne na o chi na wo ye wasa ukwa kosi a wasa da bi mani ngu eh ase ne sei so be san hye did you sit down no a pese wusi no na o da ma no si omni omuku no timu ofi a omo mama tade esisi mu na ase na mo sha na yenyi ye ho ende wa kokora na wo atade bi a wo hye na mo hye na wo hu egu a mo ambema wo atade ama wa hye omo ma wunyi wo ho yo ebe pa cha ka say wo ha woni to na Ghana fo ni wiase a ye hwe ye mabua wate na we de enye sika bia we na so nka wo bo so fo kra mane a ebi anka sole fo betimi agege ama unufu de mfani agro part because ade we bi ana nya yale bi akese ni hu agro na ye mwarefo ne etiefo amohwe ye be we nanim a chese de o kan ye no kre nufu nso na ahye danche ti wa wo mo bi apese o de boa no na ye ma mo wo sa Arab countries no munya very careful na ye ekuni papa Mr. Champion so mame we di hem say aboye amaye nyina ye sua de ne so obi afre obabi afre free Jordan wo chese mu na chese so mame Ghana kra no clean ya ye wo ye fie ne ekoto chemicals won hwe na bo so ye hwe yiye fe say yade awodo ya ba ne ye wo chemical age nya first world war nya second third world war there e chemicals enti ye bia no yesamo mo ya mo ne kwa format ya na se mo anka se mo kene mo fie no e na baba no wa kire ye no wo kom na kom na koto ade a kan ho hweketua bi ne fedu hu ni enti no ne ye se ne se baba no we di no kure
wayi ne nufu no so photo ne da on mo no wona ehu na asem eka no afere se ne kromufo ebe hu se oba be yela na sulala wo su ya dia ya boy ya me nyina obi bi wo Jordan ne Arab countries na to omfo na ne wo mu adwuma bi omo ye bia no omo mfa adwen ka no mu hwie adwen ne nkete ewura ne waye ni pe be hu omo bo wate come to because the guy 18 million. I mean, suppose I know him. Only operation. Yes, can 180 million. 180 million. The way they can say, "Look, who can you try back?" When soon fire now, be found. Madam for be an accident, a man in Naya, or the Praga Kunya accident. Hey, me dream, Madam for who now. Wanyam. Let me see. Hey, I don't who. Did you know to Nana to buy no water? And I say, Madam, and I'm a plan. I'm not to the Biadiamokan. Why, Drama, Papa? When I ain't say, I do not slam to me to chili band slam and order. Never dramatic about one more. Woman nimu efefrio enra so mo wo mo nan saa no mo mo sisi no ebi dia yesa ka no no mo hamma no saa na de ne tie enti no ewra sika no nimu okọ enem so wra fie sika enti esra mo amorha ye nua ba ani o akodi pa Jordan yale amana ntena ho ene waba emwa bia ebetimi de aboa no koy operation yankwa ne ye hye mo bo nra akoa na ono de ono ane ba ode ne ba hye ejam na ya shine ba ma ne be proda ne mwa no a sika wadie no ye call centrum se nko case no kode eti na na brampa ye sole ya said the police from penifoni bu asie fu no enya sepketoa eti wo wura no ye bebu ano enne kopem adwada update bi ano mo sabe kana brampa brem my lady me da se ye mama no ntena se muntu wo mo fu my lady ye be ko ba bi abekwa ntwema piada ho ebe kama my lady medical ka kire omomutie se ye nya agro bi na yedi wa ha mesram nya concert kura ani ye ni fia ha my lady wo di assignment se aba tese mi nim de no pese ye nka kire nansa my lady nipa bi odi na asem this a nipa asem ne betodwa ni ehu nanim abe asem sa nipa ne be kata nanim tisa kola idie mani fodi ya se bi ekson de twede da so so to be fa nanim meto sa pepepe eti my lady unipa ko de asem ofuro soro ha hwe hunu se bibi hawo a ufru ufie mefro ya bro se yo sa bro se ba furu ba wie no na bra wa bra kra nya asem ketwa eti se o chi me fro de a na se asem ena how tina wa ba be fro sa bro se eti me fsere obi bi ode na asem ba na my lady metumi ne ma no me ma ne fo my lady kro we nye kro se nkom kwatenam me sere mpanifo omo di anim agent no my lady wo kro mu ni certificate ono no gine de ne koma obi ya kwose semra ho de ama no aka ewura ko ntena se asem a woni tiri ansem hu yanka asu ni adu ha wa hu tu kwan na najai my lady atesura na baba bia ba Jordan kina se to traffic mo ntiase my lady me wo soro ha na no wa ko ni dross asemre ke ama wo akosi ena no ya ha na akra bia ba se abaya 26 years so obenye obi amande na tukwan na nkode atetena am say ma me wo de na hawo mimi frank am gina se na kam da so de gina se eje betu nipa bifo sa kwantu sa Arab countries no my lady hwi ni ho ayen hunu se ye ene se fu se ye nwo akono akofa ya de na de abeto abusuya so pese ukuru sabio my lady adwumo ye lala sulala kakra wo koye odija wo kwai de odidi de ode hwankrai eno be wo se dipa eno san de ahwe my lady wo kokopa de yi okofa asem ne san de abetu fie eno na TV so a yesre mo ade ama ha wa hutu sa akra ne be wo tirim san bibia ni ho make no hwan na mo se san mo ho de my lady na me menti ase kra we munya asem abo kra nka ne no mo omu tirim den etu ko tena ni fia my lady bo kra ne ba park ro be foso ama watwitwa ahwefo ama na chewo ni nyina wo mo ye na wa ba ni fie no mfa nchewo eti my lady do otu kwa ni be wonyae wonya no teba bia ne ha Ghana ya say moedi den a ebedura nyino obenya di obedi edi asem kurani a obi ansala akoto pa no ba bia beduru bia ye chibofro Ghana bia wa ha emu ne anu asi hai okona kom di wa muna no agina ho ma me na wa mam bia ne amewu obehe odi obechi bia ma ho
Ghana city esikan ye kasa bio ye be sremo obi anya sa kwantu fun we hwi ni maladi e na me ya so obi timi ye sanji ni sika di ni adu obi sika di dem na kosi baabi di asem kura ni enti ye be sremo mo heye sa bebai na ya akonwa no nkomu ana maladi se de na meka no abebai na se na ma homete enti ye be sre wiase nyina se 80 million no kan dia maladi e wo form e bia na brosa mus yesremo yesade yensayem momwa na se de ade na sia hono no malade wo de bibi wo ma ensu e be firi mu no anya asem ketwa wo se de anu na sia ye no ti e be sre pa se momwa na bebe ho to na wo wu a na hwinsi malade me da ase eya etutu eya oya etutu ukunu se mitukwa na ada na ukuma oktu sa kwa me mani bi nso obsessed eye duro pepa chow kone ko jibi doctor diagnose say ovarian cyst kone ko jibi be yi na free okura to na twene ba bia ma wa ama che so ho be to akura fi na wo bu ni nsa mo nyi bi fam ma no ya tenka be ma no be dada wo na wo tia bue kone ko jibi na se bi so mani bi nso twe ba redo denga senyi twe ba re kasi ding e was a yemre wo ko my lady se mari si ese tabu twa agro atamane my lady amane ekura de den ni bi ana wo kan wa asem se wow to say o baby wo wa pa na japan se mari na edi etwe mari me pa cha unum of sister ohun be gono ebe yemre ohun be gono ma be ma ba wa ma ko ado me ni wona ni nyina na bo ampa ne bibio e martin kako e kwa chiri adi se me po samwa de mu chini dan yi mu e po saudi e po sawa eni e ma me no yesere enne se wo be wo baba na adon saminu ayese na wo sansu hyedigu na hem ni edin so shegu sabi epinu su na epinu asensene no atwam akola nya aba wanye oni atenka edin so shegu sabi maami pani so a ye di ka kuno en wamuna urade amuna o ana brampa eno kwasa amuna se che ne gina mu kusu bia no arpim na opim na no amuna adani dua o kan bi o fiu me pa chon obsessed na niema nwono bibia be gono se boko obra yo besi susu nyina da na aye kama enso e de amount we eye midpoint pharmacy for ne na dia ba ya de mid tablet na suspension e dia be kono ko jibi baby e to na duro tu aduro techimai for monko abrefa chemicals ye ni abrefa children hospital no e anim hwe we mu ha hospital no chemicals shop ni e anim hwe no kwa e da abrefa ho be ma bi kama 0596 607 858 and 0596 0500 210 133. Sister Natural Spice. Didi peche. Yawa ponchi. Ni nyina da. Ebi wo ho. Kono kwa jibi. Bronya no an ye di. Ye wura ni yam yegusu di. Mo am ye aduane ton. 100% natural. Obi anko jibi. No monosodium, no artificial. Obi anko jibi. Anu so de na me koye so we techima market. Omo se akoko de no omo pebi den ya de papa me adoma ifiada nche be ko so market akoye so vi no enu ntimi pa chaw techima phone nyina monko Auntie Gloria ho pebi atu a owo Philip Costo hono a ukọ hono a unsa ebeka bi 0243 535 025 edutwumwa mami oban ya che owunro ono onhwe kwaji bi edutwumwa malamix ni nyine tui maria amase ema wotime sori na ko odwuma ni nyina ebitu ase ebe mu ahyehyɛ amoye de manka pro na gina ho amoye na be ma wagina mu seye 0599415191 oboy ba and medical research adwatu adumanu ehwa na ye wo enyina fi ani nkyerem ya dwuma kakra ya de bia wabeti ayi ase de amam efifre tsew fo ani kyerem toka kan to dem fo ani kyere ho preke se pa ya de gunkwam ni nso hiem ebetu ya de nyina na ho adwo 0249 761 grow fine ube grow fine doctor so mo ja so ati grow fine wa yale we na ho to grow fine kokete so untumi na ni nyina grow fine oba penfo grow fine
me pacho ye ne ekoko ene ye dia ye aye mojedrum pacho mfa nkodi pan no na defuto sanse ehwam pa defuto digital ba center for ne dia ba wo sha ye ka no ba bia nso a se mojedrum ko adia eye grow fan 0244596532 grow fan na ube grow fan eti abusuafo yesre maye maami se baby biada mo hwe yen yemwa no ja oba tan yokwa akodi pa ape bibi abre ne ma ene wakwa akohia nkwanhia oba sa ifrata de hye ne so nya sanketwa teli ni nesi egu ase enya sam ketwa ye montina mu baabi o montina mu baabi na kuene baabi anoi akuene o baabi anoi montina ha se pa kwa akwa na ya nan nyema me adusa nkora no de se utiefo a chesi kasa na e de asema ba na no meto atale bi online na miwura ye ma me sara ko boutique no na the same thing samo na so bebu sabo na chese predwan oh ya se na wonim ye pia wanyantem na wonim ene ma no mpa adwuma ma ba wa na mpa adwuma ne mrante ti sara ko ba ho se wo ko ho a betu be yibi wo yibi ade no kura ho no wotimi de hye se mo fe ne se domina na wa video wo de TikTok se on la so jodi e betu ni se no abefa ko wo ato kakra se bi ne de ye mi mi ya me ya jo bi de yam so nya we eye se wo ye market enenim dia do so bebre ko fa so physical do so bebre enso so no ka mo ntie ba ko bi na me hwe ye wo ni na ye di umbrella chinya pa dua na to ba be si echi na broni bi enti won soro ha bi no obo no ara broni wo de bona chi se pem na sister ya kemu de bona chi se pem o wurade o ba no wa yale ya ke bi ya na mati na ja ba bia ene ha krobi wo kra pa no kro wo kutas ka kwa to bi Nigeria kwa be last selfu e kro nya bi no wato ntia ye na wurade ase ne ntren memu ha ya medofo ye be san ye memu di ya ye duro no anso ne ye benom ye ni ba bia akọ ahia ne wo enti de nyame de adom ye no Ghana ye de be ye adwuma se wo ma me de sa me chance na se me tufu eti se ya na me se tufu se hwe wodi de yie de na wodi no fa se duro ni se wodi ne kwa wodi atene de wo wie nso a woni se be sa ye adwuma e woni padua num ebra matena se ye do sa ye ba mixture mo we television mo hwen wuti ye radio susu a na wati ni ye do sa ye ba mixture ene ye do sa ye ba capsules e wo dwo so ba bia ye to aduro bia anano urade ba makonya wa TV station bi na me ka se kokwa aduro die nyankopon adom ahumobro so by the grace of God urade amadu safo bi papa enti obi akoko ha kokwo titi wo biara bo modia se wo bepe edusa heba mixture ne capsules ne bia to wo memo heba shop drugstore license chemical shop bi eto adu mu no wo se me pedusa heba mixture ene edusa heba capsules wo benya bia to ne bo so nya din aduro wei ena sa wo to nsuo no a wo de capsules no beka ho na wanom abom siteni ye wo beto nsuo no na wasa to ne capsules no na wade aka ho na wanom abom de edusa heba mixture ne capsules sa ne no no de ne kokko afifiri no de ne kokko ema moja tene tranam wonunum bia ni nyina da ebefiri wa ma ho aton de ne so ye ni wisi wontimi kenka ade wontimi kenka bible wontimi kenka graphic wo hwe phone so a this wo nyene ni sa chese ade na wo brankasa wo kwa heba so drugstore bia mu wo se ma me edu sa duro no edu sa heba mixture ene papa edu sa duro no edu sa heba mixture ni edu sa heba capsules wo to na wonom a eno anu pen asa magic wonum yabo so wo free wo bi kura de na duro wo bi kura de na duro ade biada wo mane mpane ho wonum ne saa eye very good na make a show wo bi de ye chronic waist pain sisi yade ye kwankron abetra ne so wo gine ho ba bia enye ni sisi ya ne ya ni sisi mo hyehye no ei afidie ni wonum nyina tutu no tenka se ekuro woni ni paduam enti na woni ni kasa no wo kasa ya maame no ya wo nkwada ya ni yakobo mereke konguti ni ya hwie nso hie ni hwie gu nkwada ya di mana ade na agere wo bata so wa wo kane no wo ya so sore tensuo so mo sa wo baka kadena wo butu nsuo so adibo enu se oni adadwanan no
Ubo nsade emu engine mu akọ na omu nyina no na atekọ be me ya na waka wana afi obi a obare wontewe eni emu ni je na afriko na be wa ma ho kwai ene ye nyele sa nyame abo ahaba ma wo idie nunum bi na kuro ni nwu na na me tira ya na me kase so yo bata na so te wona wo a num kokoro do so kokoro do so kunwa bi nefa pepre ne hwenti anom ne efam bisa no gu ho ta ni ja so ade ma anopa bia wo so de ya no na wahwie bonsu akuruwa kopo na wahwie ma na wanom wonom abo se fifrei ahase esano ye adaduanan ekuro bia wai wawu ekuro bia kwa ama ho atọ nya afi na wo be yi ohun ye de bia gum nti ekuro bia woni padua mu biara wo ya asesa wonom adu sam mixture ne capsule so a ekuro bia wo hu bia bo se kuro na ase na ewu se wo sisimu a na afiri ho se wo yam nti doctor say ni mako wo yam yesi ni cafe aduane eni anka yesi wo H pylori wo typhoid wo ulcer ni nyina ne de wo hyehyew na wo yam kuro tutu wa mesro wonom adu sa herbal mixture eni adu sa herbal capsule wo bo se ni nyina kọ na ama ho ato aduro ne se ne te eye kama hu se te ni ne capsule so ni wo kọ mem herbal shop drugstore kọ cancer drug cleaner ebu kuro bia wo so bia da kuro bia wo so bia wo de wo se me pedu sa herbal mixture eni adu sa herbal capsules kuro no benya bi de yin asa drugstore na pharmacy wo takwa na ahwem a ko wo asa biduro fi obenya bi wo mankesi magefo bi wo wo takrade na ahwem a aponchen krakra ho crisis the answer to bi ninimdie wo ba kumase ya Freddy Mens bi si ya badani ya ba NS chemist Osons chemist Costa pharmacy have made PF bi wo edu sanyame am yinimdie ye wo clinic ye wo mfidie ya de ye adwuma ye ni betu de yensesi ye bakase wade hu ye mobo wa bri ye nim ye ti aba ne se siam no kase ye wo no makomako edu nwotwe 18 ye mi nya wansa wakada nyame adoma fara about sa wodo mu ama FDA faje tuma ye de ye jo ye clinics ahodo enti fa number no na bawo ye de na ka chese ma me edusa papa edusa me ye de ni anwode wo wa na ewrade ma ehunim de ebetimi aboa ye wo mfidi ahodo a ye de sini padua no so da ko ye amomra edusa clinic na me nyam detoxification me detoxify mo system na efini fat ka mu musie aduane ye die bibia firi ho ye de fidie ni susu ye hwehwemu wani padua num ehun se bibia ye kama wo wi a ye sama waduru a obenum a ebe bo we besiesie wo me say ye okumase suame magazine makro gwal da na wo makro no offense road ho ane wo bran ye hwe ni padua num ma STDs na ha wo syphilis gonorrhea typhoid tete wankasa prostate tete wa ye prostate do kama eni ye fe na dusa prostamite capsules eni say this it eni prostamite eni ana ne man so ni prostamite ni ne man ni wo kabo na wono ma sadun so ntentem wodun so a wo chem wodun so bi kam wodun so e maye wodun so na ase ebi aka wa yase woda na adwo abedun so saa kwakata so wuntumi na ne ade wono no do prostamite capsules na nya na medru adusa man ni bi ka na no ma pen by the grace of God ne ko wo kwa Accra La Paz ni wo ye clinic ni wo La Paz bi Las Palmas wona pizza mart wan so ye woni da na chi wo ko sunwane ye wo New Town eni tisu gold na di anim hwe wo ye no free ho a ba bi etu do wo Ghana ha biara wo benya do ni bi ato ye number the screen ni mesa bo ama mo radio so no mo atie no akopɛ do sɛ no ni bi no wato obi sɛ me kwa me minimu ke kame edu sɛ ba me shane capsules we pesa po sɛ wani edu sɛ ba me shane capsules we je wana emoji aba edu sɛ ba me shane capsules oba ikuro wo ho be ma ni wo hia wote yaw ye ma me wote yam yo ba wani yo mi tufo wote yaw eni wote yaw wote nka nyina ate kɔ emani bi wo ho a de bia da ebono num pera ne bo afu mati ne no wasede ebo no num apɛ wo se wa ha se ne wo munamuna ho na ne bu fu ba wo pentokwade ndi bi di akata wo na so bu afu na duro nyuma wa fa ne ho edi sanse ade e fe libido atenka no woni bi te de ne ye yaw ekuro woni padua num te woni ba ma ne sia na ye ne ya se wo bi a che sa na wo ayi pendurance sasa wo de anumadu sa ba mesha eni na fa capsules ne ka ho ka bom na nom by the grace of God ekuro na wo ho na mu nyina bewu me na meka kire wo ekuro ni nyina bewu maka je se duro kokoro de so odan ene enu how do o ya ni makodua na ade wo mti ekuro pa de
nti se kooko so yikuro eno nti na kooko e wo bi so wokotrete mo jetimi ba no wono no bia nyina bo se me bu mi nsem koyie ne ade ne nyina beko ama ho adwo yade ba kwa meka ho asem yade frɛ halitosis wo bu wa ne kooko no wo ne tim nti wo kasa gu so wontimi nyina nka pa ide achi no ano oden eye kooko na kooko to yini ho de se kuro nti wo chirim sana kasa gu ni person wontimi nyina no a kopa du sa ya ba mesha ende du sa ya ba kasa sonom ono no mo ne sa to wa manta wo bon se pampa na wonu nyina na ko na wato je namba no na bre na ye be na ma na mo sorry a mo wura dem a mo ma mo krudum Tunisia na mo jai wani no Tunisia na asam de botu ahie wodi na ni anadan na be ma de na eto na hia o dodo no ye kuro wana wonti won fara ni kuro amma na wa be no ama nti Tunisia fo no na mo jai je namba ni yanka sawate na be so ba clinic wa e wade mfo yeso wonyo na yade eya 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 798 055 7009824 055 7009824 the church is 055 7009825 055 79825 055 79824 what they are sabay rade ofo gidie ne dru abe no so dey asaba kwagidi to na ayesa na wachina wishia ma medisa ana papa disa na ka disa ba ne ajo so ma dance ni God bless you all so ko ba boutique na free mpacho say 10% discount ni guso nyina mfia ni ade bi abewura mu wote sugum dia ma we so bada kese ne dia no hwe 0244797215 emfa focus na en sorry 0554931931 na yanko yenim 0554931931 0548931931 na yenhye ya eko 05493191 0548931931 na yanko yenim asemu ontena Ghana heya na maso de kolei ka bibi a kire mu amonti 05549319 0548931931 hello hello Pacho yentio Ajoso Afternoon. Yatum kakasa. Hello. Hello. Asana yini abandi abaya no kweta. Hello. Yatum ka o. Asamna ni abani abaya no kweta because you are perio Arab people. A crown of superstition of France to grab a gun and what for prepare. Asamu. Hello. Hello. Afternoon, yentio. Never saw. Na if you cannot buy no battery, no better than any man. Ayo. I quit papa. Oh, Kafra. MC4. 1, 2. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. I just Sompa Nkomo here. Hello.
Hello. Me pacho mentie wo ho why kasa. Hello. 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 Hello, mama yentie o. James Pa. Mami ke ewia baby a obi a mi chia kwan so nkoso Awurade Nyankopon. Enhyira papa pa. Eni adofo mu de achinya. Sompa Nkomo de. Eyibola. Ye fene sciatica na etimi bubu oto ose ka wo se dwe wo srem wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o ya no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert middle Nanda na wote ho a waya stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo ye titriti. Mentumi pon sorry. Wo na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural health for bi bidrobi omodi aba. Ye friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P ya bejani se edroi enya mapemfo ema wo manofo anase nkoda wo nyanya mfie dumienu FDA agi edwedie nkratso yi atum 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 Plaza the way